Assalamu alaikum. Hurmatly bizim kanalın görüşçülері. Bugün 24 fevral 2024 жыл Нокот районунун Санау өкмөтүнүн Чечтеби айылында чоң алам улактыгандар. Бул өтө чоң жарыя кеткен. 30 тай, 2 төө, 1 машина, 1 тоқыл атты. Улак азырынча башталды. Торпок бауш болгондо экен. Азыр трибунага барса, Куран окуп тилават кылып анан улактын ачылышы болот экен. Улак башталды элек, бирок аттар өтө көп. Колдон келишинде тартып көрөбүз, бирге аракет кылабыз. Эми гана жалгыздады. Трибунага барышына 5 миң айтылды окшойт. Баш баланы алып келип таштады бир тайга. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا. Улак башталып биринчи сорун тайга кетти, көтөрүлдү. Çıkıp kaldı ya. Kim de çıktı? Ya. Basıp aldıптыр. Kimde ketти болду экен? Катты тосуп атышат. Эми гана жалаңнады, кетті. Күнгөй бажекай бирде кетті. Bir tayga salım salgan, Oşo Olas'ta, Alay rayonu, Bekmurda tağılan, Astırnağın mingene, Yokat'tan, Hafız Kağacı'nın Karakanlı Murat'ı beni salım salgan. Bekmurda, bileğe küçültmezdi, kavuşunca da bir duağılara canı şaka kaderiz. Muhammed Aka, koyun sağolmazdaga, şunlar, bugün şu, balonların başını yüktirip, evin başını yüktirip, Ulak buradan saka, şunlar vaktinde göz görün aka,
Onun uşu ezi patlatısın, palandan patlatısın. Onun Allah'ı. Kayradan жерге түштү. Алпыраңга тай. 30 тай деп жария болгон эле 38 тай болуп кетти деп атышат. 2 болгон 4 болду дейт. Биринчи төөнү Ноқаттын палваны Жалип палванга сыйлык катары беришти. Жоқ. Көтөрүлдү. Dilek деген палван. Кайсы жактан экен билбедик. Dilek деген палванга кетти. Bir taya жеткире алам көрөбүз. Жерге түшүрүп алды. Турпак кайрадан жерде. Ja. Ырыс та кетті, ырыс. Молодец, ырыс. Қызылтайттан ырыс палбан. Башқа біреуінің тақымынан жұлып алып кетті. Muhammed Yusuf Hacı Kayı'nın Taşkent degen altı medamına gelip bir tayga salım saldı. Uşak ne yapıyor? Yak kılçaka! Yak kılçaka! Yak kılçaka! Şöyle! Son yok! Bir taray ekilgen katı tosu açat. Жетелік садақты қатты тосы açады. Hazır sağlıklı barakelde. Olduğu kamerradan yukarı kamerraga tribunaga alıp kelgen palvanımız. Oşu oblastı Nokat rayonu Kökbel ayılı. Sadık palvan astındağı mingen at. Asıl degen ükağızdan
Дархан деген аты менен Кудайга шүгүр бир тайга салым салды. Садыкам билегин күч кетпесин, баракелде. Аллах таалам ден соолугун берсин. Ушул жерде бир дуа кылып камен. Мукшака. Несека. Не тілесеңіздер, тілеген ой мақсатыңыздан жетіңіздер. Дайыма жақсылық үстінде жүзіңіздер жарық болсын. Аллах оқыған Құраннан болған себепті Аллахың өзі қалған болсын. Не тілесеңіздер, тілеген ой мақсатыңыздан жетіңіздер. Бұл жерде палуандардың болған дуасын Аллахың қызметсіз қалған болсын. Олың Аллах өкім. Торпақ қайра келіп қалды. Жерге түшті ме? Елшіге келді. Жерден таза götürürsün, tribüne alıp gelirsin. 07 hafta uğrası. Hareketli kıl balvan, hareketli kıl. 07 hafta mobil başına. Elçi, rahmat ukam, bileğin küçük etmesin. Hareket toyelerini sıylap, hurmat kılıp, südyalarda sıylap, rahmatını aytıp, hep köngönüne, uşularını ağır alğanına rahmat. Zıpışaka! 5000 alasın mı? Alasın mı elçi? Ukam! Alayırsan bergen de. Almasan adır eseymesin. Açıkla aytayım ukam. Alasın mı? Elçi! Ukam! Alayır bergen de. Ukam! Alıversen ukam. Verdin mi? Yaxşı. Müslüman ümmetinde hoca жақсылықпен тәубе тазаға дұғасы қалған тұртысы таланнан дұғасы қайыр болсын. Машына қарағат қыл елші, дағы сен ап бересің, ап кел, жүні. Азамат, баракелді. Бұл емне oldu екен, жерге түшпей алып келген ұқсайды. Есеп болмады. 5000 сомменен. Автауынан 07 қойылды. Садық палван жалында да очады. Чештігі номер 7-де кетті. Жергілікті болған. Чештігі номер 7. Жетелік дағдылы. Жерге түшелек. Жерге түшпесе сені істеп қойып açып. Рыс палванда. Kızıl tekten rız. Üstünleri çok beğenir. Habire ortada kalıslardan tövesini sıyla hurmat kılıp bardığına Zagomu Paşi'gen Brandip talaşıp çırp kılmağa başka kılmağa Doğukat rayonu Kızıltayit ayılı Erge Şoğaldın oğlu Rıs Pavlan Respekt çide Hukam Dua kıl sen ondan cigit edersin Malades Ver Mehmet mikrofon ver koy trafike Sağolun Mukşaka. Neden Zaka mına toyunuz жақсатты. Talonlarınızı sonunda destekçisin. Aka, baldırınız başında toy veriş nasıl kısına? Onu vallahi haklar. Rahmet.
Бұл деген жігіттіктің белгісі. Мынанды бір жақсы халы тілегін айтқан бір қойсақ қойғыздарбы. Ырысты жоқтауды жерге түшкен еместі. Мінекей, азамат. Дымып қалып тұрлық. Тұтты әте атқылдыр, тұтты. Ой! Кетті ұлақ. Кімде кетті кен? Beri tarafı bıraktı başını. Akıl ağabeyden oğlu Bekcan. Şapkada kadar yaptığımızı turmanlarda. Hey pavla az kaldı buna gel. Devam oldu Yeser. Yeser. Al gel beri. Imam aldардың мақшы. Güzelliğe gelgende hiç fayda yok. Ulattan aşırılmayın. Başkadan Ya bu anda Yeser. Stop. Судьялар есептеу айтылды. Stop. Yeser. Все, bitti. Beni çetelep koyun. Kaçaya ver. Судьялар, dadırma olurlar. Şarşartını çetelep kenarınızda ki. Stop, böyle. Hesap koyatağızda. Şavkat Aka, buyoqqa turib, nariga turib. Stop, bo'ldi. Hesap. Buyoqqa turib. Ara, chida. Buyoqqa kel. Buyoqqa. Qo'y. Айман балбандардан ұқсайды. Танымадық. Çıkar koy, söyle. Attın özü Daniyar ha? Dayır ha? Azamar. Özü ne güzel. Dayır balon aslındağı mingen at. Aslındağı mingen at. Alabuqadan Kaniyek Sayapgerdin Kors degen atımının Dayır balon. Evet, Dayko dep koyuyoruz. Biroq Dayır dep atın ataylık bir tayga salın saldı. Bir kolçağa koymaysızlar mı? Assalamu alaikum. Жалпы тойға келген қонақтар, балуандар, бүгін үшін мұқшака, мен істосым, şu елден жақсы бата алыс үшін, жақсы бір той қылып, Алла Тағала үшін акаларымыздың берген ихсандарын қабыл қылсын. Жақсы ойда келген барлық балуандар, şu сыйлықтарға ие болып, үйлеріне құрсан есен аман қайтсын. Қатыр районы Қырғыз Атайыл өкіметі Дайыр балуан қайманаты Дайкода қояз үкемді. Астындағы менген ат Алабұқадан Қануек байдың Қорс деген атымен бір тайға салды. Құдайға шүкір құттықтап қояз. Топаник. Топасты жерге келіп қалды. Ақсақал қашты, бір ақсақал ма? Бақыт акада кетті, бақыт. Бишкектен келген қонақтар Бақыт акада. Такау, болды. Barakalda. Berberdan, Bishkekdan, Qaravataldan kelgan. Baqit polvon, aslidagi mingeni, vaqti bor. Qarasudan
Жерде қашқа деген атымен амынаке bir tayға салым салды доқтыға. Соры құлық болсын, дуа қылыңыз. Assalamu alaikum. Hurmatlı balvanlar, eli jört. Bu kuşukam, kuşu çeylin, başım biriktirip toy kullansın ukam. Daima tilegen oy maksatın açet. Kassanağa bas olsun ukam, el jürtün aslında yüzün jarık, darajan beyik olsun ukam. Bundan da jaş toylarda toyunda hizmatta olaylı ukam. Rabbana etna fi dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azabannar. Elhamdülillah rabbil alamin. Allahu ekber. Vakit balvanın astındağı mingen at, Ordolu oş şarımızdan Akjol'dun Tavakkal degen atken hep Kuday'a şükür biraz yanlışlık oldu. Azamaz, arkaga ötünüz, soruçular ötünüz. Barakallah, jerde ulak jatkan bolsa, tribuna kalkelersin bir toğanası. Torpaq жерге түшті, алып келген деп айтылды. Алып барғанға деп айтылды. Көтерілді ұқсайды. Қатты қоса ұшат. Жетерек таға дәлі. Арам қой, ей! Руслан да ұқсайды. Бұға чейінке Арал айында болған. Бұлақты 2 машинаға таштаған болған. Руслан болған жылында ұқсайды. Руслан да екен. Жіп барып жіп дейді қор. Ciddiğine var kalasın, iyine var. Ciddiğine var kalay. Ablas kamalasın. Ayna кетіп алындар. Шеште ойыл болға жайындағы таза өткір білген. Бұның үстіне таза өткір олшады. Жерге түш көтерілді деп бесеміз дейді. Таза çapmasam adım toxtatağız erkekçe. Erkekçe, uymandar, uyat. Noqatından palvonları içeriga tutamay üretmediler. Özgönden gelen palvonlar siyerde ayıp ötedi. Açık, tuğanlar taza çağıp alıp geldi. Yüğüne taza sorununu alıp parça. Yüreği jakşına boşaltıp alıp parça. Tuğan, Oğlan bala. Aytmasın, erkeklerinde kan yüzü. Erkekçe ulaktın perdesine, erkek ulaktın perdesine, köptün ulağın ortasına. Ne gelesigen mi oturuyor? Apol olsa bunun yerde biz özünü çokta oturgan yerlerimiz var ya, çokta koyuyoruz ya. Niye gel olup kıyıkırasına diye. Katın sular mısınlar Onun da dua kılgandan keyin dagı kayra onun salmasılar Onda erkekçilersiniz Uriyat buna usul çağılıp koyup bergende Parlığı usul Niyetke çektiler mi? Tuğanda
Buna akıllı eskертүүчүлөргө. Men hiç kimimizden karzımız yok. Biz dahil. Azıcık bir marta buna toyunu koyup bilen. Çerge tuşkanın olsa oşulan mı harekete vergil. Karzımız yok. Bayağı eskerttin ha. Çerge tuşkan dördü. Çerge tuşkan. Kaysı erkeksin. Kaysı kalmazsın. Gel çıkarı. Erkekçe. Sorunu çölle buraya içe. Çerge tuşkan kalmaz. Gel. Yine o şekilde tuşkan. Gel çık. Gel. Sorunu böyle. Erkekçe verin. 5 dolar olmasın mı? 10 lira. Gel. Çerge tuşkan. Kalmazsın mı? Nesin? Gel çık. Жерге түшпеді бұл бұлақ тілі. Намаз болғанда. Шаңқылдың намаз. Бұдан бұрынғы есеп болған мәселе Құдай берді алып барды. Kuleverdi palvan bileğinden güç kütmesin azamat Sımatan'ın oğlu har namusqa jaragan jigit. Былтыркы 2022 жылдың бомбардирі. Құдайберді palvan. Астындағы менген аты Ибрахим Хажының Жарғақ деген аты менен мінекей bir төгіл салым салды. Енді қачамыз palvanдар, туғандар.